večer, poštovani prijatelji. Dobro nam došli na svečano otvaranje izložbe pod nazivom Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija u periodu od 1920. do 1940. godine. Mi dozvolite. Život i delovanje ruske emigracije poslednjih godina pobuđuje izuzetno veliko interesovanje ne samo stručnjaka različitih profila, već i običnog naroda. Objavljen je niz knjiga, kako popularnih i usko stručnih, o životu i radu takozvanih belih Rusa na ovim prostorima. Ali da još uvek nije sve ispričano, da još ima šta da se kaže, pronađe i od zaborava sačuva, pokazuje nam i izložba pred nama Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija, čiji je autor, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, dr. Radovan Filipović. Ne sumnjam da ćemo, upoznajući se sa ovom izložbom, moći da sagledamo koliko je jaka kulturna i duhovna povezanost ruskog i srpskog naroda, koliko je ruskim emigrantima, koji su negovali svest o povezanosti nacionalnog i religioznog, ruskog i pravoslavnog, bio važan religiozni aspekt kulturnog života. Kada to razumemo, potpunije ćemo shvatiti značaj podrške koju je ruskoj emigraciji u tim godinama pružila Srpska pravoslavna crkva. S druge strane, duhovnoj, kulturnoj i ekonomskoj obnovi velikim ratom razorene Srbije ogroman su doprinos dali upravo ruski emigranti. Dame i gospodo, želim da se zahvalim Istorijskom arhivu u Pančevu, koji nam je omogućio da u njihovoj galeriji svi zajedno pogledamo ovu izložbu i želim da pozdravim i da pozovem sekretara Istorijskog arhiva u Pančevu, gospođu Smitku Guču. Dobroveče pre svega svima. Izuzetna čast i zadovoljstvo nam je da ugostimo ovu izložbu u prostorijama galerije Istorijskog arhiva u Pančevu. Ono što mi dobro znamo da ono što kriju depoji arhiva u ovoj zemlji je neslućeno blago. I to blago još uvek nije izloženo onoliko i onako kako bismo mi svi želeli. Ovo je jedna izuzetna tema, a građa arhiva Srpske pravoslavne crkve je nešto što takođe nije dovoljno ni istraženo, ni prezentovano, tako da nam je veliko zadovoljstvo da budemo domaćini ovoj večerašnjoj izložbi. Dobro večer svima i dobrodošli u arhiv. Slava Bogu za всю, muzika i tekst narodni, obrada Manija Julijanija. Oh
srpskog, takođe obrada monarhinje Julijanije. Vera naša, vera stara, vera naših svetlih cara, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna. Vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, vera Boga i knezova i narodnih vitezova, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna. Viteze je izrodila i svece je odgojila, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna. Srce blaži moju snaži, koju volju od nje traži, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna. Vera ona duši prija i razumu ljudskom sija, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna. Narod srpski prosvetila, zemlju srpsku osvetila, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna. Narod ruski prosvetila, zemlju rusku osvetila, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna. Dame i gospodo, izuzetna mi je čast da večeras ovde u ime organizatora ove izložbe Društva Srpsko-Ruskog prijateljstva Slovenska unija, Istorijskog arhiva u Pančevu i Arhiva Srpske pravoslavne crkve pozdravim gospodina Jovana Pejna, našeg specijalnog gosta, direktora Arhiva Srbije u penziji i pozivam ga uzme reč. Dame i gospodo, danas smo ovde se okupili na jedno prijatno druženje o vezama Ruske crkve sa srpskom. Obično su bile veze srpske sa ruskom tokom vekova. Danas smo ovde prisutni jednoj maloj izložbi arhivske građe koju je bilo teško odabrati, zato što materijala ima jako mnogo. I sad iz svega toga treba izvući ono što čini suštinu za jednu crkvu koja se našla u nevolji i našla svoje utočište u stranoj zemlji. Doduše, to nije bila strana zemlja, došli su u pravoslavnu zemlju, ali teškoće koje su pratile emigraciju bile su velike. Otprilike oko 90.000 Rusa, belih Rusa, je došlo, takozvani belih Rusa, došlo u Jugoslaviju. Negde 1945. bilo ih je oko 40.000. Znači, između dva rata je velik broj napustio zemlju, otišao na zapad, na Kanadu, Boliviju, Francusku, najviše Sjedinjene Američke Države i napustili su nas, ali su ostali značajan trag u našoj duhovnosti i ne samo u duhovnosti, nego u arhitekturi,
društvenim naukama, prvenstveno pravo i historiografiju. Mi im se zahvaljujemo za to što su nam ostavili ovom malom izložbom da ih pomenemo, da vidimo, da se upoznamo sa njima i da vidimo naše temelje u savremenoj nauci. Ja ne bih posebno nikog izdvojio ovdje. Mogu da kažem da Banat, pošto sam ja Banaćanin, da Banat bio veliko mesto okupljenja Rusa. U Novom Beču je bila kozačka stanica, u Kikindi je bila ruska gimnazija, u Beloj Crkvi je bio vojna akademija i tamo postoji jedno groblje, rusko groblje, gdje su sahranjeni najčuveniji njihovi oficiri, pukovnici i generali koji su vodili rat. Ne samo protiv centralnih sila, nego i protiv bolševika. Imali smo i nastavnike u školama, a posebno moram da podvučem ulogu Ruske crkve u svemu tome, da je ona uticala mnogo na razvoj naše duhovnosti, naše školovanje. Značajan broj ruskih bogoslova je bio profesor u našim bogoslovskim školama i naravno gimnazijama. Rusija je na taj način delovala u inostranstvu, imala je velike teškoće, imala je svoje glasila. Najpoznatije glasilo je Ruski arhiv, to je časopis koji izlazio od 1920. godine do 1941. godine, u kome se nalaze tekstovi iz Ruske revolucije i naravno odbrana crkve od bezbožstva, što bi se rekli. Ova izložba je sakupila, odnosno autori izložbe su sakupili ono što je esencijalno, da bi bar malo videli kakav je život bio emigracije, emigracijski život nije ni malo lako. I ja bih toliko. Marija Mati Božja, Konstantin Viktorević Tujev, jedan od mladih ruskih kompozitora, rođen 74. Pisao je ovo u dalekom Sibiru. Yes,
Alleluja.
još jedno zadovoljstvo da obiđete izložbu, da pročitate nešto i da se uverite da je duhovnost osnova svake civilizacije, svake